ऑगस्ट 2017 गोंय पुलिसाच्या एंटी नार्कोटिक्स सेलान म्हापशा 2 भयणींक गांजा आणि MDMA ड्रग्स विकता म्हूण अटक केल्ली। जानेर 2018 पणजी पुलिसांनी कांपाल ग्राउंडार एके बायलेक ड्रग्स विकताना धरिल्ले। तशेंच हालींच दिल्ली पुलिसांनी हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्टेशनार गोंयच्या 24 वर्सांच्या सोनिया गांवकाराक 600 ग्राम मेथाम्फेटामीन ड्रग्सा सयत धरला। इंटरनॅशनल मार्केटात हाची किंमत 60 लाख रुपया वयर जाता। एका नायजेरियनान तिका हे ड्रग्स दिला आणि कुरियर सर्व्हिस म्हूण ती हे ड्रग्स मुंबईत एकल्याक दिवपा आशिल्ली। पुलीस बायलांचेर खर कारवाय करना म्हूण ड्रग्स माफियांक दिसता, पूण तशें ना। We do not go soft on ladies, but generally, unless there is a specific input or intelligence, we do not go after the ladies. लग्न करता म्हूण सांगून ना जाल्यार लिव इन रिलेशनशिपान रावन विदेशी ड्रग्स माफिया थळाव्या चलयांक ह्या वेवसायात ओडटा। Many Nigerians, either married locals or the Indians, like Assamese and all, or from other parts of India, their aim is different. It cannot be a marriage with living together or something. We always doubt. It must be with some objective or a purpose to continue their stay in India. Because if you married a local or the Indian, automatically they can get a visa for longer days to stay. गांजा ओपियमा सारखे ड्रग्स शेजाराच्या राज्यांतल्यान भायर येतात। भ्रष्टाचाराचे आरोप जायत आसा म्हूण पुलिसांक चेक पोस्टार प्रत्येक गाडी तपासूंक आडखळ जाता। Vehicle which are crossing the border, each and every vehicle we are not checking because there are wild allegations of corruption that police are stopping the vehicles and demanding money. But surprise checks are there by the organizing Nakabandi and all. Whenever there is any input, some suspected vehicle is crossing the border or entering, then only. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।